Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka twongere tubifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo abarebana n'umutekano politike na diplomasi tuba tugarutse kugira ngo tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri rusange. Turagarutse rero kugira ngo tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye babwira ko turi ku mugoroba by'umwihariko ku itariki zigera kuri 15 z'ukwa 12 2025 akaba ari amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Sindi butinde rero nyemera dukubite tubangura by'umwihariko duhite duhera hano mu bice bya Warikare. Nyamuneka FDL mu kaga gakomeye cyane, nyamuneka rwose kuko imaze kubakubitirwa izakabwana. Ni mu bihe bice bimeze bite? Turaza kuba tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye kuri FDL. Turaza kubabwira kandi imirwano by'umwihariko muri Fizi. Imirwano rwose yabyutse kare cyane, ikaba ari imirwano n'ubu ikomeje kugenda ica ibintu by'umwihariko mu bice bya za Fizi. Ni imirwano rero iri guhuza FARDC Abarundi, ingabo za twirwaneho na 23, ikaba ari imirwano nyamuneka turimo turakira ripoti risasi n'amagiro y'uko situwasiyo by'umwihariko ari hatari. Turaza kubabwira y'uko kandi drone zatatse by'umwihariko igice cy'iminembwe kinini, ubu tuvugana indege za FARDC zikaba zakoze amahano akaze cyane yo mu rwego rwo hejuru, ariko kandi Uburundi bwakajije umutekano ku mupaka n'imbunda ziremereye nyuma y'uko ngo biri kugenda bigaragara y'uko icyitwa FDLR zikomeje kugenda nako icyitwa M23 ikomeje kugenda isatira by'umwihariko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira y'uko Mbokorero, FARDC na Wazalendo babyukiye mu mirwano ikomeye cyane, ikaba ari imirwano imaze kugwamo n'abatari bake. Turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko by'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera muri rusange, imirwano ikomeje kugenda ica ibintu mu buryo navuga ko budasanzwe ndetse kandi by'umwihariko bukomeye cyane. Mu misozi miremire y'iminembwe rero mu ntara ya Kivu Amajyepfo hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane, nyamuneka yateje impungenge n'umutekano muke mu baturage. Nibyo turi tugarukaho. Amakuru aturuka rero mu bice imirwano yabereyemo yemeza ko FARDC ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bya drone mu bice bitandukanye bituwe n'abasivili. Amakuru yizewe rero twahawe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye na drone zacu ziri muri bya bice aravuga ko ibyo bitero byagabwe mu duce twa Rugezi muri Mikenke, aho abaturage bavuga ko batewe ibisaso byaraswaga hifashishijwe drone z'intambara. Umuturage rero watanze amakuru agira ati mu gitondo cya kare drone z'u Burundi n'iza FARDC zarashe ibisasu bibiri mu bice bya za Rugezi. Aya ni amakuru turi bugende tubavira imuzi n'imizingo, ariko mbere yo kugira ngo tuyinjiremo reka mbanze mbibwire yuko tuba turi kumwe na muganga gakondo, umwe wavura indwara z'amoko agiye atandukanye, ndetse uyu nguyu akaba agukoraho rikaka by'umwihariko mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, mu mugani rero by'umwihariko kuri nimero ya +243 808684 521. Iyo nimero iyandikiye ako kanya nyamuneka ahita agufasha mu buryo bukomeye cyane, avura byinshi cyane. Weho umwandikire gusa asigaye urahita utandukana n'indwara. Reka twikomereze n'amakuru yacu rero by'umwihariko nari ndimo babwira kugeza ubuyobozi bwa FARDC ntacyo buratangaza, ariko amakuru akaba yemeza ko umubare utari muke wahapfiriye abandi bagakomereka. Abaturage batuye aho hafi rero by'umwihariko ibisasu byabaguyeho byangiza ibikorwa remezo byabo, amazu ndetse n'ibindi bintu bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Ibi bitero kandi byaje byiyongera ku bindi byabaye mu munsi wabanje, aho kuri iki cyumweru hifashishijwe drone zarasaga ibisasu mu gace ka Rwansakuru katuwe ahanini n'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane abanyamurenge. Abasesenguzi kandi mu by'umutekano bavuga ko ikoreshwa rya drone mu bice bigiye bitandukanye
risigiye rishimangira isura mbi y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasivile bakomeje by'umwihariko kuba igitambo cy'imirwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abaturage rero b'Iminembwe bakaba basaba yuko hakorwa iperereza ry'ingenzi kugira ngo harebe icyo Uburundi bushaka by'umwihariko ku baturage b'Abanyamulenge. Teritwari ya Walikale rero naho situwasiyo ni hatari mu ntara ya Kivu Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hongeye kuba indiri y'amakuba n'amayira nyuma y'igitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR watwitse umuhana wose w'abaturage ukanica benshi, abandi ugasiga badafite aho berekeza. Iri bara rero ryabereye mu gace ka Tuonane kuri grupama ya Ola Rwanda mu gitondo cyo kuri iyi tariki. Amakuru aturuka rero muri kariya gace yemeza yuko abantu 4 bahise basiga ubuzima, mu gihe abaturage benshi bahungiye mu tundi duce duturanye n'utwo barimo bakava aho habereye ibyo bintu. Umwe mu bayobozi rero witwa Generali Mutayongwa yatangaje ko yaguze ubutaka muri kariya gace ku buyobozi bwo mu nzego z'ibanze, ariko abaturage babihakanira kure bavuga ko ibyo birego bidafite ishingiro na rito. Uyu murwanyi rero yasabye ko abaturage bava muri kariya gace, anavuga ko kandi ashaka gukorera ibikorwa by'ubuhinzi nyuma y'uko byanze we agakora icyo ategetswe cyangwa se icyo akeneye, ariko akabona ibyo ashaka. Birumvikana yuko rero naho ibintu bitoroshye, mu gihe abaturage bari bukomeze by'umwihariko baraza gukomeza kuraswa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko nanone ku rundi ruhande ngo rero izi FDLR kugeza amagingo aya birashoboka neza yuko aricyo kintu gishobora kuba kirimo kirabazana mu gihugu cy'u Burundi, ariko mpamya nashidikanya yuko kugira ngo kibashyire n'urugamba rubananiye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwana n'ingabo navuga yuko zirwanaho, bizagorana kugira ngo ibyo bashaka bagire gute babigereho. Biragoye kuba FCM23 inyeshyamba zikunaniye zigukubise zikakwirukankana ngo ujye gutera igisirikare by'umwihariko gifite uko kimeze. Ni ibintu byagorana. Ni ukuvuga ngo rero reka yenda ibintu nabive mu gihugu cy'u Burundi, cyo mugomba kumenya nuko ibintu kugeza amagingo ajya bitifashe neza. Isaha ku isaha umutekano uraza gukomeza kuba muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ikindi gihari, nyamuneka nyemera twinjire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi aho ku kibuga cy'imirwano intare zasarambwe zamaze gufata ibice by'imidugudu birimo na Gipupu. Ni muri operasiyo zidasanzwe mu midugudu rwose yahariya Imwenga. Amakuru atugeraho aravuga ko abarwanyi batwirwaniho bifatanyije na AFC23 by'umwihariko binjiye muri Gipupu, ni umujyi munini uri mu murenge wa Itombwe muri grupama y'Abashamudinginje, ni mu misozi ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikaze. Amakuru menyesha yatugezeho yemeza yuko ngo hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Gipupu zituruka Imikenge, aho uwo munsi rwose wari uwo ku manywa. Iki gikorwa rero cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuvana ingabo by'umwihariko za FARDC n'abafatanyabikorwa babo hariya mu mujyi wa Uvira n'ingabo z'Abarundi, nyuma y'iminsi mike rwose zibutaye umujyi ufashwe n'abarwanyi ba AFC23. Amakuru nanone aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera ku gitangazamakuru cyacu akagira ati: twatunguwe no kuza kw'ingabo z'inyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaha y'isaa sita hano Igipupu. Twese twahungiye mu bihuru, kuri ubu umudugudu nibo bari kuwugenzura, binjiriye nta kibahagaritse, nta sasu na rimwe barashe. Umuyobozi rero w'umudugudu wa Gipupu ntiyashoboye kuboneka, ubwo twakomezaga tuvuga kuri ino nkuru ngo tumuhamagare tumubaze uko bimeze, gusa mu masaha ari imbere n'ubundi dushobora kuza kumutereka ku murongo wa telefoni.
Kuwa gatatu rero by'umwihariko kuva kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza bivugwa ko imidugudu myinshi yo mu misozi miremire ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC, bavuga yuko bashobora kuza kwatakwa muri rusange. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane